kure 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 cyane mu bicu aho niho niyumva abarundi umaze imisi uri kurakurikirana ibikorwa byabo n'abana bifes Lino G hari umuntu petu nibagiye mbeyitabi hari n'abandi namba batangura na Y namba Fizzo turabizi watanze n'ama credit yuko ari abaririmbyi bakwandikira indirimbo kubera ko usanzwe wemera yuko umwana wari umwanditsi mwiza cyane biramaze gushikira basi kumva yuko basi uwo mwege tipeti niandikia taka verse kamoya no ahubwo hari indirimbo nashatse kumwi box nashatse kumwiba nashatse kuzimwaka genda ziririmbe kubera zigosha indirimbo mureze umwana shaka turimbire verse ya kabiri yo no challenge ngabanye no challenge tisango sango biwanyu utindimbiri mu kunyica imvura nayo mu guhinda irici gasonga ruyange urantunga sekana kamama. Merci beaucoup my baby verse ya mbere baby baby yo my baby abakenyezi verse ya kabiri verse ya kabiri mbitangura gute abakenyezi byo n'indirimbo ya ya indirimbo mu bihugu bifuje kujamwo ugitangura music utaraje mu byo bari bya tweke ntaratangura no kuririmba byari indoto nari mfise reve yo kuja muri Amerika umuntu wo kuzukurikirana ugitangura barapfuye yitwa Tupac babimenye ko ari Tupac mu Burundi ariko Tupac nyari mbare mu Burundi yari mbarwa mu Burundi bacancu narabumviza cyane bari mu bantu banyispiye IREBE FM iraniyo yacu IREBE FM umunezero wacu IREBE FM mbere yuko neza hari anye tumwakira mu bwami bw'isamirizira abafama Bugani desire amapartage menshi bantu b'Imana amapartage menshi cyane for the first time in the kingdom, for the first time in the building, for the first time in the VVP radio station, the super live in one country, the big stars all over the world. This is no one performing the hits. This is 100.2. Ikiganiro twaragikoranye ari mu mahanga mwumvise byinshi cyane yarafise album yiwe shasha yaratubwiye byinshi cyane ariko kuri ino nshuro yibere mu bwami bw'isamirizi irabafama mu bwami bw'isamirizi itanga umunezero mu bwami desire for the first time tumwakire gute mwari mumukumbuye kugashika mu gihugu cyacu Burundi nijyambere ashuye kuja kusamirizi turamwakira abantu bakiri ko barakekeranya ngo si mugani turi kumwe arahari araza no kunkundira turirimbe agatero cyangwa igitero gikomeye kiri muri no ndirimbo yiwe tuje kumviriza ubunyene indirimbo yitwa ni washaka aducishirize ko mutama wacu mugani the living legend hariya anye ino ndirimbo yitwa ni washaka umviriza ingene yibongoza umviriza here we go na mugani here we go hatari sana kure 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 cyane mu bicu aho niho niyumva niwe ndwara ndwaye kandi ntashaka urukingo wanyibagije abo twahuye ntarakumenya yes yo ariko mwenye dusonde saho nyene niho nari nkeneye aho nyene twagiye wigore gatso yaho nyene wanyibagije abo twahuye ntarakumenya yeah sinarinzi ko inyuma y'ubwo bwiza
anyegeje kuri umwana mwiza ibyanje nawe nta foli igikuru nuko dukundana cyane. Indirimbo yitwa nibo nshaka, indirimbo ifise uburyohe buraza cyane. Mwumvise for the first time in the kingdom. Mugani Desire, karibu tena, karibu sana. Asante, murakoze cyane. Murakomeye. Ego turaho. Ikaze na karibu mu bwami semezere bafama, ariko kandi ikaze na karibu mu gihugu cy'amata n'ubuki. Nishimye cyane. Turashaka kumenya uko wakiwe wari witeze wajya abantu bangana kuri. Okay. Bari benshi cyane. Wiyumvise gute? Normal jemba bankunda kuza kimya gusa. Yeah. Bamwe ni vyiza kubona baje kunyakira surtout big up kwa Triple F ayo Fizzo fans family. Yeah. Ngo kenshi nkunda kuza kimya tamu nanje kunyakira. A part mama n'abandi ngabo moi c'était bien. Est-ce que surprise kuri Big Fizzo hanje banga? Yari surprise nabizi ko baza kuza. Ubwanje abarundi bagumye bambaza ati Machad bajya abantu Big Fizzo bakuye hehe kwera tumenye abarundi baje ngaha abarimvyi basanzwe hanze b'abarundi uza gusanga ku kibuga c'indege uza gusanga ati abantu benshi baje kubakira kenshi wasanga abanyamahanga rero bakigwa cyane ariko umurundi arakigwa cyane biboneke ko umuziki wacu Burundi kuri Big Fizzo uri kuraduga cyane abantu bariko b'abarundi bariko rakunda umuziki wacu Burundi. Ba c'est pas kuvuga yuko kubera baje kwakira kuri aeroport no kuvuga yuko umuziki uko uratera imbere kuko ushobora kugira tini wawe nyene naho utaririmba canke bakaza kukwakira mugabo reka nshimire abangiriye surprise ndabashimire. Ariko Fizzo uramaze kuza akatari gake mu Burundi uvuye mu bindi bihugu, ariko cette fois wamengo abarundi bari bagushashaye, cette fois umenga twari tugukumiye birenze. Mbega indani ibwina kwa Fizzo yiyumvise gute bitandukanye n'ikindi gihe yaza mu Burundi avuye hanze y'igihugu? Bon, kenshi vyamuku yo maze iminsi myinshi ntari ngaha abantu baraza kunyakira abantu bakaryoherwa ni kwa kundi nyine. Niye souvenir cyangwa nize souvenir wagize ukimara gushitsa amaguru yawe gusa ku butaka bw'u Burundi? Bon, impression ya mbere nabonye amabarabara asukuye. Oh wow. Yeah. Kanya guma ndabivuga ikomera amashahubwo nukuri pe yayihaye niyo impression ya mbere presque 2 ans ntaza niyo impression ya mbere nabonye nishika ngaha nabonye amabarabara asa neza asukuye. Yego urazi bavuga ati murakuraza kibutsi Burundi urazi presque 2 ans utaza mu gihugu cy'u Burundi. Ishaka kumenya nanje bakubaje vyerekeye gushika mu gihugu cy'u Burundi ushaka kumenya iyo uri hariya mu mahanga of course uriko muzika misi yose havyo bikurakora hari yanye ariko muziki wandanye uko ushaka kumenya hari yanye uri hari yanye muziki wo kwikena mu Burundi ubona gute uha igicapo kimeze gute yuri hari uko biri kose ubu ufise umwanya wo gukurikirana uvuga ati je kabisa abapeti uko kwani gongao mintu ndabagonga. C'est pas question ya kugongana kino gusa umuntu yemenya nuko kenshi tuvuga ngo umuziki w'Uburundi ntutera imbere. Ubonye abantu abamisi bako barajabuka hanze bama mu nda y'indege kivye yuko umuziki uri ahantu heza uhagaze neza kuko iyo umuziki udahagaze neza nta muntu ugira amakonseri cyane hanze usanga uravye benshi baguma bari hanze basigaye bagenda baduga indege bagiye gupresenter Burundi so kivye yuko umuziki w'Uburundi urakunzwe. Ariko mugabo Jesse ndaronka inyishu nye ko ndayifuza of course umuziki urakunzwe kandi kuragenda cyane nko bivuze kandi natwe twabibona mwebwe sasa mwebwe sasa rero muri mwego mwumva gute umuziki muri hariya mubona gute sifate Big Fizzo wenyine gusa fate abarundi bose ari mu mahanga babona umuziki wacu umeze gute uri kugenda gute bro kugenda neza ushaka ndakwishire gute nenge nyisho sindayira mwana haza umuziki kugenda neza ya uwambajije ati turi hariya tubona umuziki ugenda gute umuziki kugenda neza nawi ariko dufatse kuri Big Fizzo naho aba mu Burundi warahaba imyaka myinshi naho wavukiye ubu ubuzima bwawe kubandaniza muri Italy ariko kandi haruhande yuko uba mu Butaliyano usanzwe warabandanije uririmba mbega hariho ama objectif ahari hagati yuko Big Fizzo aba muri objectif musical ziri actuel kuri Big Fizzo zirafite n'isano nuko usanzwe unyubarizwa mu gihugu cya Italy.
sindatahura ikibazo cyawe. Okay, reka nakizane gutya Anne. Kuba uri mu Butaliyano, kuba mu Butaliyano ariyo influence bifise mu ma objectif yawe actuel y'umuziki. Sindatahura. Okay, wavuze ngo objectif actuel. Objectif je ni yandika ndaku. Nibikorwa nikubandanya nkora ashanda ndenda kwishura gutegaye. Objectif je ni gukora nta kintu kuvuga wiko mba hanze cyangwa ngo noca mpagarika cyane iki ndiko ndabandanya nkora wala objectif ni yindi. Mbega Big Fizzo yo kuguma bahanze igihugu nuko abasanzwe bangaha mu Burundi mbega igikundo kiguma ari cakindi nyene kumbure n'ivyo yashaze kubaza Latifa igikundo ari ngaho iwacu n'igikundo ari hanze kiguma ari kujya nyene ku banyamuziki nabwo cyane cyane urabiye nko kumbuga biba vyifashe gute muri rusangi ubanga haca mu hanze abari cyo kimita nibaza yuko je nibaza yuko ari cyo kimwe mugabo kenshi yuri hanze abantu baragukumbura tusangoma bakubone tu nkuko uguma ngaha nyene ntusohoke ntuje hanze abantu ntibakubone tucwa biba bivana si tueme ukundo bro naho uboneka naho bakubona iminsi yose c'est comme si ugize na concert yoca nkuko tuba twicaranye ngaha uri umufana wanje nivyo uza yuko ejo mfise concert twicaranye no munsi ko vyo kuza parce que umuntu muba mwicaranye n'umuntu ari kuri stage biratandukanye voilà. Cyane Big Fizzo urumwe wari byo amaze kuzunguruka isi mu bihugu wifuje kujamwo ugitangura music utaraje mu byo bari bya tweke ntaratangura no kuririmba byari indoto zari mfise rêve yo kuja muri Amerika États-Unis Canada warayikandagiye na États-Unis yari États-Unis kandi nashaka ufite indoto zanje zari kuja kuba mbwa igihe nagiyeyo j'ai resté pendant 3 mois 4 mois nashaka kuba mbwa nabwate wapi ukuntu nahabona mu ndoto cyangwa nkaraba mu mafilme no je peux pas dire aussi mu majambo make ivyo wiyumvira cyangwa ivyo wabona kuri Amerika bayivuga ko wasanze bitari kuri jewe igihe nahashitse ukirabonye you're expecting ndi muri Amerika voilà les étages ma building mugabo hariyo sensation wumva kumengo kumva ati nana buri wenyene yego Big Fizzo dusubiye inyuma gato yaje kutubwira nti je ngishika mu Burundi ikintu cyambere cya ntangaje n'amabarabara meza umuziki w'u Burundi urawukurikirana hafi cyane igihe wari mu Burundi utajya kuba mu Butaliyano warawukurikirana turashaka kumenya nibyo ibintu nyamukuru wasanze byarahindutse ego waravyumva mugabo iyo umaze kwishikira mu gihugu ari ivyo wisangira uvuga ati bino bintu sinzi ko bimeze gutya anye nivyaye dufatiye ku muziki ngo bari impinduka wahasanze ikomeye yaraguteye ubwoba cyane yaratangaje sigura yuko mu majama k'imyaka 2 bamaze hari anye sigura yuko uko hasize niko masanze cyengera ubwoba yongere ko ntabwo bana wibaza ko impamvu nyabaki impamvu nayo nzi mugabo ntacahindutse Big Fizzo muri imyaka yamaze misu igihe utazanga mu Burundi nawe baririmbye basuye indirimbo ravuga ati abaririmbye n'abakurikiranye cyane izi ndirimbo nazo zikunze cyane yashindira ngo nakurikiranye cyane ni sindayibuka wawundi waye usanga dahari ahubwo Jeff akabazo tangira akabazo aho nyene mu by'indirimbo nyene mu bantu wafashije cyane tuboresha amaso turabona bagiye bahungu batatu urabaza kwimva ko ari indirimbo nabo tubora benshi wafashije ariko mvuza abanye tuboresha amaso turavuga Kiriku turavuga Double J turavuga na Dramatic kadufatire kuri abo batatu ko ho baki umaze kwiyumvira ko mugira ikindi kintu c'indirimbo ikindi ko gikombe je mfatiye kuba ikintu ndibaza ko macha devuza ati ya wa wundi wasatse uvuga indirimbo
aha ni ibi niwe acamenya Niba yashatse oya sibyo ntabyo navuze ariko ushobora kuvuga nk'ejo rero indirimbo yitwa ngo toriyo note ushobora kuvuga iyo ndirimbo toriyo note cyangwa kuvuga wa wundi reka tubigere reka twumve mbere ko yishwa ako kantu Big Fizzo ku munsi w'ejo harasohotse indirimbo yitwa toriyo note nta nabonye ngo barumvise byo muri trend mugenza oya ndumva ndaza kuyumviriza ngo nta akwazi ko yasohoye indirimbo ndabimenye ngaha nari maze iminsi ntajya kuri social media yitwa toriyo note maze iminsi ntajya kuri social media ndafise akabazo kugira Big Fizzo yiteho kuraba igikorwa c'umurundi indirimbo yasohoye abimenya gute aba yamuhaye link canke birashika ariko aragenda kuvuga ngo urukundo ndakurikirana hano cyangwa agenda kurikirana kandi uravye na YouTube yanje ndaraba YouTube ndaba indirimbo z'uburundi pe mugani cyane gose abarundi umaze imisi kurikirana uri nabaye abarundi umaze imisi uri kurakurikirana ibikorwa byabo nabaye Bifes Lino G hari umuntu petu nibagiye mbita hari n'abandi namba batangura na Y namba Y muziki ndabakurikirana je ko manjani yanije Big Fizzo mwe mu baririmbyi ba mbere ashigike baririmbyi mu gupostinga indirimbo z'abandi nimba muri ivyo wa mbere postinga indirimbo je manda stati zawe kenshi nta musi wantabonye link muri iri ariko hataje kuratwa muri indirimbo turonetse rero kuri stati ya Big Fizzo kuri why not ega je kwanza ni washaka yewe je umuntu ndamushitura kenshi uravye nuko nyine abantu bavuga ngo umuntu ndamuvyonga kujya sikuvyonga umuntu ndamukangura nyine akanguke kuko kibanza ciwe ifoko cubaho afite byinshi yakoze kabisa tukiri kuri lolilo abantu benshi nk'uko basanzwe babizi tubizi yuko kuva na kera mwari abacuti beza kandi abantu benshi iyo bababonye babigira ko byinshi cyane lolilo ariyo ariko aravuga yuko arashobora kuba ariko arasubira inyuma bivanye n'uko atari update kuko umuziki ndundi uriko uragenda ndetse n'isoko ry'umuziki w'uburundi aho rigeze niko na Big Fizzo abibona canke lolilo n'ahandi bavuga ati inyenyeri irazima ikongera ikaka icyo kibazo nta nyishu nokishura heno bisanzwe cyane turi kubona mugani ya live right now kuri wacu Facebook ndika iraba famu ndome nkuru 1.4 ukasubona Big Fizzo arahari ameze neza cyane arakomeye ariko turabana n'ibibazo bya Big Fizzo Big sawa jesize kwe ari muri mission oya jeza mission ndiko jeza mission kwa cha collabo no collabo ega bro urazi ega iminsi yose je muravuga amayego umuntu ashaka kuyashira ku ruhande mu gihe uzi yuko ibyo bintu bizobazanira inyungu bro bizoteza imbere igihugu why not tokurana ubunyekikaje avuga ati papa wanje muvyeyi wanje ndashaka ni wankuye ingozi nzamusaka cha Bujumbura uranyereka isinzi yantu barambona shaka kumwe collabo dukore collab why not yeah that's good reko bari kubona ko bitoshoboka ariko ubona ko bitoshoboka just nabibonye kwa yuko hari impamvu ambaje ico kibazo impamvu ngira kubera ko ubona ko bitoshoboka si impamvu reka ndakivuge haba iki abafana benshi bakunda kuvuga bati turifuza kubona indirimbo ya Bantu Boy ku buryo banavuga ati niyo ndi bamwe nasohotse indirimbo y'umwaka iyo ndirimbo bavuga umwaka wose yamwe atavuga ati ko Big Fizzo aje mu gihugu cy'Uburundi badahuriye no kuri stage imwe mu ntara Ngozi bizonashika banarimbo za ndirimbo zabo bari kumwe ibizo bimeze neza cyane n'abafana bavyifuza kako twa turinga tugwa dushikiza ibibazo by'abafana kuba kubaririmba kabiri nabazo twogeye twigwa twose akazi ego burya mukoze twatorosa akazi musigaye mubyema udakoze simbembwa burya kibada abantu dawe twe twiga mu kiyaro c'ingabano yanje c'umuziki urabishise ukuri bishise bigashika nyene turashobora gukora pourquoi pas none twamye dukorana ega naho bavuye muri Bantu Boy ntibivuze ko tudushobora gukorana mbega Big Fizzo wewe arabyifuza urabyiyumvamo yuko hamwe umwanya woboneka iyo ndirimbo ikaboneka mu mutima y'ukuri radio nkurana n'abantu bose mbonye yuko hari umwanya je no korana n'umuntu ari wese kandi ibyo bintu murabizi mwese
hamwe ituba ari indirimbo ya team nkuko mwari musanzwe mukorana kuva mu igihe mwari muri kumwe mwese muri Band to Boy tukavuga ati individuellement nuwe muririmbyi Big Fizzo muri uno mwanya mubana yirereye abona yuko uno mwana zoba byihutirwa cyane cyane ngize icyumviro cyo gukorana nabajya abana uwo twokorana ubwa mbere nuyo bari uwaye bose umuvye ntacagura none bose umuvye ntacagura byiza cyane nuko je tubazo ufite nka tubiri uretse kuva Canada raje mu Burundi waraje gukora igiteramo hari Ngozi uri kumwe na Joseph Chameleone mbega mu byari byakuzanye cyo kijya giteramo gusa mbega inyuma y'igiteramo hari byo byihishije ibyo byihishije mbega byo bari ibyo byihishije rekanye bigume byihishije nitwo bivuga uruvugo byihishije kubera kuvuga programme ziwawe ega abansi ni benshi bro abantu baba batagushakira neza ni benshi baba bahari nkumva ama programme yawe ugira kimya gusa ariko ayo ma programme naho igiteramo ufise ga Big Fizzo amatwa nsubira numva ko turakira jusqu'à maintenant mon aram propose ndazuka kubwira Mashari yafise cyo bizi ko nyira Mashari yafise nigeza kumenya byinshi bigiye bitandukanye ngira baragutumye bose yaragutumye byo tanze ya mbere mugabo twojana ara oya biraha bon hari aba propose mugabo nuko bazana ibiceri bikeyi cyane numva ko namaze kubivuga ariko Big Fizzo hari bandi y'ibiteramo muri ibyo nyine byihishije hoba hariho iyindi migambi nimba ari gusora indirimbo cyane muri ibyo byihishije basi natubwire ko yuko hoba hari utundi tuntu hari bandi y'ibiteramo bon ndafise programme yo gusohora album shasha izo ikorera mu Burundi Zayikorera nka mu Burundi yego oya nzoyisora kuri YouTube aje ndiko mvuga nti mu kuyitegura mu ma studio irahari yarakoze deja n'indirimbo zirahari yari zo nakoreye muri Canada hayo izari ziri muri Band to Boy indirimbo zirahari waje kubwiga iteramo mbega structure yo gutegura ibiteramo ngaha mu Burundi ubona igize ku bice bingahe kwijana itera imbere niko akundi amasaha kuri Big Fizzo nta kintu cyahindutse ni kwa kundi stage nizazindi nyene sonorisation ni kwa kundi nyene abafana basanze gute bakira gute iyo bari mu bitera mubona ubu unye hariho impinduka yabaye ku bafana kuko bitabira ibiteramo n'ukuntu ba vibinga mu gihe umuririmbyi ari imbere ariko abamunezero ça dépend n'umuririmbyi uwariho kuri Big Fizzo basanzwe bimeze gute barazi ko je muhanda kama kawaida anyway reka nshimire abantu baje Ingozi vraiment bari bafite vibe vibe hari n'ubutumwa watangiye haje Ngozi ubutumwa buvuga ati murakwiye kwiga gukora music live mbega burya butumwa bw'abandega Big Fizzo abantu bakora live ni bande saba musician bashaka mbira umuntu ushaka mbira mu masongo azarakora live ariko kubera iki wahisemo gutanga ubwo butumwa muri kijya kibanza nyine kuri ico kibazo aho mwari muri rya conseil ubwo butumwa bwaraba bajya nyine cyane bwaraba bajya ivyo rero kura nabivuze ku rusange bro mushaka guteranya shengiri kibazo aho nyene Big Fizzo kubera iki wahisemo gutangira ubwo butumwa muri kijya giteramo nibwo butumwa principal wari ufise cyane byakuje mu uwo mwanya nyene nabonye benshi n'ama playback arabananira deja umuntu indirimbo yiwawe ukaca wibagira n'amaparole yawe ukabigira byose wari umwanya mwiza wo kubivuga kandi ndabisubiyemo nibegera abantu bavuza live kuko bica biguha na oreille musicale umuririmbyi atarimba live music kuri Big Fizzo amufata gute sinamufata yuko atari umuririmbyi ni umuririmbyi mugabo amakategori aratandukanye kuko hari abaririmbyi bo muri studio seulement umuhaye micro n'ijwi ryiwe tabishoboye usanga byahindutse bashyiramo ama autotune menshi kwa bige kwiga bige nyine kuba aba musicien ba vrai voilà biga swat yes no Big Fizzo je ndafisa akabazo kamwe ku bucerekeye kuri album yawe egaye isohora album 77 indwi gatatu mwanavuze mutsi tugiye kugana tour presque ici henshi ashoboka mwavuze mu Burundi muravuga za South Africa mani henze muravuga za Canada za Europe n'agatandukanye ariko ibyo bitiramo nitwabonye ibyo byose byabonetse bimwe ko bintu byabonetse jageza akabazo nti byavuye kuki byatuye ibitaramo byose bitaba canke macha fist ndumwa kubikora ibitaramo ni byarabaye byose byabaye byose ko bose byose ko kuri affiche l'homme propose Dieu dispose okay icyo ni ikintu gisanzwe hari ukuntu utegura bikanka mugabo cyari cyifuzo cyo kugenda nyine
kubikorera ahantu henshi mugabo nka 60% byarabaye malheureusement ibindi ntibyabaye kandi sorry ku bantu baba muri ibyo bintu atagiteramo nagize ahubwo nshiye nibuka hariho umugabo cyangwa umuntu yashatse kubyonga ibiteramo cyane tuwa wari ufise kuri Big Fizzo ndavyibuka harasohoye na communique muri Bantu Boy muvugani ajya makuru nkuko murabona ashikira kumuga ngurukana bumenyi yuko tuwa ya Big Fizzo ico gihe wari werekeje muri Canada yari tuwa canadien murabitaga ku muco cyane ndetse muranavuga yuko uwo mugabo atari ryambere abikoze no kubandi baririmvyi bagenzi bawe kumuvuga ego ureka kumwara credit cyage tubura ariko nari mfise akabazo mwavuze muri ryo communique mwanditse muvuga yuko muzomwitwarira mbega vyarabaye byahereye he ku bantu batamenye nta mpamvu yo kumuha credit ntakwiriye tumurekereye kuko ni kavyo yavuze yuko ntakora ibiteramo ngo narabikoze ego j'ai passé 3 mois là-bas ariko ndakora ibiteramo urumva ko yaratsinze tout simplement abamyonzi ntibabura mugabo hari ahantu hari igiti kitorigwa yes ego Big Fizzo kuvagire kuba muri Italy ibiteramo byinshi byo hari anye muri bijya bihugu za Aziya za Europe n'ahandi ni Big Fizzo umenga abarundi bari ngaha mu gihugu ntibariko barakora mbega bibaze yuko ni kweri ki Big Fizzo baguma bamwiyumvira ko cyane muri ivyo biteramo cyane niko ruri hafi ya bariko barakora basati byose bari hanze bandi bose ukuntu wowe uzunguruka biratandukanye n'abandi shasi novuga yuko ngo hari icyo ndabasumbije cyane nicagikundire nyine Imana yampaye yego cyane rero n'ama contact Big Fizzo afise amworohereza muri ico gikorwa oya sinovuga ko ari ama contact ni kwa kundi nyine uri hambo nyine iyo wakoze neza uba wakoze neza hari abantu baba bibuka indirimbo zawe bakazikumbura akavuga ati reka tumuhamagare kuko arafise n'abakinya arafise abantu benshi bamukurikirana itu voilà mwadi no murano ushobora kuvuga abaririmbyi bakora indirimbo zibaho apana za ndirimbo ziza turamuzi katuzipotera ndashaka definition bamwe bariko twama twavuze indirimbo zibaho indirimbo zidasaza ariko bamwe peut-être bashobora batabitahura kuri Big Fizzo definition the real definition y'indirimbo ibaho cyangwa indirimbo idasaza ni yahe mu majambo avunaguye ni indirimbo ishika umuntu ku mutima apana indirimbo ishikira umuntu mu gutwi gusa yes hari indirimbo ishika mu gutwi n'indirimbo ishika ku mutima c'est très très différent akarero k'indirimbo zishika ku mutima akarero k'indirimbo zishika ku gutwi gusa dufise nga mu Burundi nizaye kuri Big Fizzo indirimbo ishika ku mutima ni yindi kwibutsa ibihe ubamwo canke wabayemo hama ishika mu gutwi ni yindi izanye no kumviriza ukazunza umutwe hama ukacemerera ama reference yes ama exemple ama exemple ndirimbo ni wanyemera ninde atazi ni wanyemera Leave me alone na numwe ndirimbo Leave me alone ninde atazi live kuko ni ibintu bibaho ni ibintu bishikira abantu ni ibintu bishikira muri misa abantu benshi basigaye bakora muziki ni commercial ariko hari indirimbo uririmba n'umuntu ayumvi genda kubwiza ukuri hariho igihe dernièrement nari mu Rwanda hari umuntu yampaye amafaranga yampaye 500,000 francs wande juste yaraje arampa amafaranga y'ibana nashaka ndaguha kado yiki nakoze iki ko hariho umushyira mu Rwanda ngo no iyi ndirimbo yarampaye umugore n'ubu ari turabana n'umugore dufise n'abana batatu wow reka dufatire kuri rero kuri ino album yitwa 777 ni seti zitatu canke gratitude mbega muri zirya ndirimbo zose twabonye harimo indirimbo Big Fizzo barashizemo peut-être twebwe tutamenye ari za ndirimbo zishika gusa ku gutwi zidashika ku mutima zoba zirimo cyane ivyo Big Fizzo yarabirengana no zirahari zirahari nyene umwanya ugena n'umwanya mugabo niyo cha wibagira source aho wavuye tu vois ce que je veux dire zirimo indirimbo zirimo Big Fizzo arakabaza no kubaza kukinje kuvuga umuntu aguha agashimwe mu Rwanda ati indirimbo yaratumye ndo umugore mbega mu ndirimbo yo wakoze ziwawe reka mvuge uwo muri kumwe akakanya k'Imana Stein mu ndirimbo warakoze zatumye muronka yo bari yahemuzo wakoze no nta ndirimbo nimwe ko deja yari umufani wanje yari umufani number 1 yanashigikira kuva kera cyane
so nta ndirimbo nimwe ya mukwezi bisigure ko umuntu ya mukwezi ntabwo ari indirimbo Big Fizzo twiraho nyene Bantu Boy twarabonye hari abavuye n'ivyo mbega akanya Bantu Boy Big Fizzo mu vyamuzanye mu Burundi hari igishusho tugiye kwibonamo Bantu Boy mbega byo byifashe gute akakanya hari abantu benshi bashaka kumenya bari abantu bamaze kuvamo twarabonye kumenya ngo Bantu Boy ibikorwa byabo ntibisohoka nka kera byameze gute muri akakanya Bantu Boy ni Big Fizzo nduko na bikorwa byo kurasa abandi bari Bantu Boy mutwa Bantu Boy ni jail bro uvuze ngo tache tubona yuko ibikorwa byarahagaze no ibikorwa n'ibyahagaze bro tanke gwagwaruka ruto uya wavuze Bantu Boy se barashari muri Bantu Boy wavuze ati bavanze kuva muri Bantu Boy ngo ibikorwa byabaye nk'ibihagaze bro kurufashanya rigaho tuzi kutangifashanya siko wabivuze ariko ngara nk'umunyamwuga siko nega siko wabivuze ariko ya dusanga abo bandi muri Bantu Boy sa akakanya dusanga abo bandi baravuze ko jayo ubaza umutwe wa Big Fizzo niwe Bantu Boy hari abandi baba bari inyuma ye barahari benshi kweli ari n'umwana wanje wazagiye kuzisohoka vuba Trésor ariko umwana wamuvuze kera Big Fizzo tuzaba tuvyibabwira ariko nyene niyo impamvu yatumye najya gusohoka ushatse kuvyibagira ni wowe ushatse kuvyibagira urumva niko nyene wumviriza indirimbo ugaca uyibagira c'est ça le problème so wowe ushatse kuvyibagira ntacyo tureka ivyo kwibagira ntacyo ariko mutubwire impamvu yatumye adashaka gusohoka kuko tumuzi igihe kinini cyane gose umuzi ryari je ndamuzi kuva haize nk'imyaka nk'umunani ku itandatu je navuze ko aririmba ahubwo bivuge mu gatwe nyine babizi twese abanyamakuru turatohoza tukabanza tuti bino bintu imeze kunuku nuko yateza guheza amashuri yarangije amashuri kuko ndimba nihenze afite nk'imbuzi bice n'izitatu maze kumva nziye wazumvize imwe ni wayinyumvishije ahubwo si n'imwe nari ndindira aheza amashuri yaraheje ahubwo zose ntiwazinyumvishije zose yarahejeje amashuri nari ndinde ko aheza akaminuza yarameneje rero ubu anye ndiko ndamutegura mentalement physiquement et tout et voilà bientôt ariko Trésor ugenda afite nka 2 ans cyangwa 3 ans ahegeye université 2 ans ariko 2 ans umenya n'umwanya munini wo kumutegura muko mumutegura mu buhe buryo bro hariyo n'abantu baja muri studio bakamarayo 4 mois plutôt 5 ans iki nyene ariko mutegura umuntu nyene voilà nguvu zo zishoboka yes hari undi ya Trésor abandi bari bari muri Bantu Boy muri uno mwanya ni bande ariko nyine Trésor bugeze soka muri Bantu Boy asoka na Trésor bwiwe bro nushaka kubimenya kuko dufite byinshi ushaka kumenya kuri ivyo papa ni Bantu Boy none ushaka je ni kubera yuko bo sinzigira ngo kaje bamusanga nihenze umunsi je ntago kumumenya umuntu numvise bivugwa yuko azosoka nkawe ubwiwe ushaka kumwubaka nkawe ubwiwe sinzi kwico ariko ndihenda igana bajya bose bajya bakiriku badabuje bandi bose basose kwabo none bari ndimbo ukwabo barimba nka Bantu Boy cyangwa bari mu kwabo under management so ushaka umwana wanje inde mu management atari jewe uro managing muga para sign hariho kuba under management no kuba sign no kuba manager kumubwira ati wegi avuga birofika ariko rero sasa rero hariho ngamwe arankubise korose ndirimbo bafise mu mufitanye collabo Fizzo n'umuhungu oya kweli barataragera ifoko igwana ko nyine d'abord bawe nagira umubiri kiraro no mbega zodoha rap zodoha R&B n'umwarimbiste wow n'envisage ryari kumusohora Trésor en tout cas umwaka uza zuba yarasohoye igikorwa hanze nka se wiwe uri umunyamuziki urabikurikirana hafi cyane ufise experience iteye ubwoba n'ikihe cyizere udafatiye yuko ari umwana wawe cyangwa udafatiye ku bishobisho wumva yuko umufitiye uravye ubikorwa byiwe uramaze kuvyumviriza kudusumba uramuzi kudusumba n'ikihe cyizere umufitiye udahengana arafite talent okay reka tugende kubera ngo ari umwana wanjye kuko iyo atari kuba afite talent sinari kumwemerera kuko
sinakumwemerera ngo aze kumaramaza ariko arafite talent kandi muzomumva ari very very talented cyane jewe kabisa gushigira inka waravyumvise no gushigira inka araza kutumisha natwe gira inyuma y'iki oya navyumviye indirimbo ziwe nka zitatu nazumvise kabisa arafite talent oh wow ni byiza cyane atabishobisho birimo arafite talent akabato pese kuri we mu ndirimbo umaze gukora ni ya indirimbo ya Big Fizzo umwana bamaze gushyiramo uruhara mu kuririmba ha muri studio ku mayide cyangwa kuyandika kuko turazi ko uvyemeye ati je nakayandikiye ni bisanzwe nturandikirwa wabana vyemeye ni ya ndirimbo umaze guparticipa mu ndirimbo zamaze gukora umwana wawe nani mu ndirimbo we yakoze oya arandika wenyine ariyandikira okay majamake bamubwira ati bana wende pambana kabisa niwashaka sindabona mushiva muri studio cyangwa we arandika agakora indirimbo akaca ntumukira papa wumvirizi mwumviriza nambiti ni sawa ya anyitereza guhindura gato cyangwa ni sawa mugabo 85% niwe yikorera byose kandi arandikana neza bro. Okay. Ariko yarantangaje kubona ukuntu yandika indirimbo. Ukuntu aguma kagaruka ko arandika neza. Big Fizzo turabizi watanze n'ama credit yuko ari abaririmbyi bakwandikira indirimbo. Yes. Kubera ko usanzwe wemera yuko umwana wari umwanditsi mwiza cyane. Biramaze gushikira basi kumva yuko basi uwo mwege. Tipeti niandikia taka verse kamoya. No, ahubwo ari indirimbo nashatse sinashatse kumwiba nashatse kuzimwaka. Genda ziririmbe kubera zigoshe. Byapfiriye. Navuze niba. Ndetse turasona ni mtoto wangu n'umwana wanje no badamugiriye nabi. Ariko bari indirimbo antukari indirimbo nyinshi. Afise numva ngo ati peti indirimbo wenje gukwiriye. Gashasha kuyimutwa mwawe ntacho Jesse chamumvikana ariko nuko vyifashe Big Fizzo ndavyiza ryawe ndakwibuka kera ugitangura kuririmba ariko sibona ari indi amakuru tuyakura ku basaza bamaze hariya Big Fizzo ndashaka subira hari inyuma kera cyane mbega umuntu wari wakuze ukurikirana cyane wakunda cyane yoba kihari cyane yarapfuye yari kandi music uvuze umuntu wakuze ukurikirana ugitangura barapfuye yitwa Tupac babimenye ko ari Tupac aha mu Burundi ariko Tupac nyari mbare mu Burundi yari mbaro mu Burundi bacancu narabumviza cyane bari mu bantu banyispiye Kidumu yagiye ku hospital Kidumu ndiko numvaye Kidumu twatanguriye muziki rimwe kwanza usanga je natanguye n'imbere yiwe nibyo rero Kidumu azaza kwitwa ngo papa Fizzo mu muziki nkangizira rimwe ariko ndavyibaza babizanye gute wibaza ko wowe wari Kidumu yatangiye kuririmba jya wowe watangiye kumva indirimbo ya Kidumu jya je aransonja n'imyaka base page sio gusumya imyaka Kidumu indirimbo album yiwe ya mbere yaramenje yasose jya yasose madomi nishiki ndemi nane yanamenje no ansisi hari mu madomi jina tangiye kuririmba na 5 bro ariko bari muri nigasol muri nk'umudanser nigasol yarabarapere bro ntiyarabadanser babarapere natangiye ma danse après nchamba ma danse nchantangura kuririmba 95 96 gute rero Kidumu bacabaza kumwita nk'umuvyeyi wa Big Fizzo mu muziki babifashe bisunzike mbega niko bimeze kuko na Big Fizzo mengo ico cuba ahora kimu yes umuvyeyi ni nka parrain parce que umupare wa ashobora kuba ari umwana niwe mbwaka umupare wawe je nuko Kidumu deje ni wa muntu wa mbere yaninjije muri studio wow muri studio avec kuko kera twari imbere mu instrumental so kugateka kiwe iyo shimake na empathy kandi byinshi ya nize kuri we mushikino saha twama twabibonye no ku mavideo agiye atandukanye Kidumu murafitanye ubucuti mbega mu ndirimbo zubu izabi za Kidumu cyangwa za Big Fizzo ari uruhara ya Big Fizzo abigira mu ndirimbo za Kidumu vice versa uruhara mu ndirimbo za Kidumu yego
fate ngo kubera ko mufitanye ubucuti muravugana mwese muri abartiste mbega ubu unye muri no myaka turimo arike kiduma yora yegera Big Fizzo ati Big Fizzo umviriza ino ndirimbo yumva gute ukamutera amayide canke kuri no kuri Big Fizzo nuko nyene okay muri business umwigwa guys uzikino kibazo hangu rero sasa ivy'ubuzima gusa ivy'ubuzima iki life na muziki kwenye uko naenda iki bevola sivuga ngo ntivuga ngo nguvize indirimbo canke kino mugani jesa imisi yose barambwira ati endelelea je suis fier de toi thank you that's good anyway reka je dukwa gacenge gatoyi gusa kama segonda 20 cyangwa 30 aga challenge gatoyi ku ndirimbo zawe babishoboye reka dufashanye ni gatoyi sivyo none ego okay indirimbo mporeza umwana shaka turimbire verse ya kabiri iyo niyo challenge ngabanye niyo challenge tisango sango biwanyu uti ntimbiri mu kumwica imvura nayo mu guhinda irici gasonga ruyange urantinga sekana kamama. Merci beaucoup my baby verse ya mbere baby yo my baby shaka udufashe gatoyi reka ridiya tugende mukengu ariko Big Fizzo kana dusondeka oya deja natanguye nuko niyo challenge urashobora gushika hagati ukibagira no ukwibagira ivyo wanditse vraiment munyana ntayo kwibagira kubera why oya ukogere gusa okay shaka mfashe undirimbire Sogua verse ya Elis Boy sinjya kuririmba ko sije nayanditse kuko ni verse yanuze ya Elis Boy bawi tunapigwa mbaya sasa none nje nayanditse okay abakenyezi verse ya kabiri verse ya kabiri mbitangura gute abakenyezi nbe n'indirimbo ya ya indirimbo y'abakenyezi bisi biririmbo byinshi ejo iyo ni hambere ndayibagiye byari ni birabaye sahau sasa ikadimire hapa sio kusahau ikadimire ndio ukisahau kadimire mbona dimire ni ndogo nikaongezea kaka basi kasambire basi tukweka dolari basi okay umudodo verse ya kabiri sikumbuki natangiye kugira makenga hangama sikumbuki sasa mbona nipa nyingi ndugu yako sinataka upate nawe nyingi ya nuko bimeze turi kumwe na mugani maigre mais pisant Big Fizzo ali live right now kupitia 91.4 kupitia 100.2 kupitia www.fm.com reka tugende hari anye kuri album jiwe hari ya anye Big Fizzo ino album wayisohoye neza uri mu kirere kimeze gute niye target iri principal yatumye Big Fizzo ashobora gusohora album 777 naso ndi mu Butaliyani shukuru ako yateguriwe album aho yageze niho Big Fizzo expecting bon pas trop mugabo quand même uravye ku ma stream stream niyo album bonavuga imuririmbyi w'umurundi yabaye kabisa yarose stream nyinshi yego karabaho zitaraba hareza nta wundi muntu bona uko gusa batakunda kubivuga mugabo nta wundi muntu afise stream iyo album mwagize nubwo ubuhinga ukoresha wibaza ko vyatewe ni tuvuga ko yari mbi kugira igire stream nyinshi cyane yabaye amapromo arenze oya reka tuvuge ko yari mbi kugira igire stream nyinshi cyangwa basanga ari aje ndibaza ni inyishura ifise bro kugira igire stream nyinshi album biryoshe imeze neza kandi jakabi naco n'umuntu wisoye nyene tunakivuge ndamwishuri none ni Big Fizzo je naye macha oya n'uwisoye egari giye ushobora kuririmba indirimbo ntikundwe cyane cyane c'est pas parce que ngo ufise izina iki no je just tachemeye
wagenda oya ega ivy'umuziki nuko uno musi washaka gusohora ukaca usanga wewe wakoze indirimbo uvuga ati indirimbo igiye gutesa mugabo ukaca usanga abantu bayakiriye ukundi bawi ariko vyagenda je suis sûr certain umuririmbyi wose yinjira muri studio agiye gukora we kuri we abazi yuko ari hit ariko eske abantu bayakira gute indirimbo uwo muri bo ubona yuko ari hit song akapara kuri Big Fizzo why not impamvu nuko ufise byinshi ubatse kandi n'ubu kihari rero izina ubwaryo sinzi ko no bivuga mu yindi side izina ubwaryo ryarafashe kuri album ubwaryo Wajya album isora match ade sinzi ko oba bashida nkibarazwe basi fate fefe fate basi nk'umuririmbo kugira umbese oya Big Jenny bazayuko basi so nka blinking basi hajya Yandi album urumva ko byose no mashwa pa sinzi ko nokora indirimbo nziza ngo abantu baca bazikunda kubera ndi Big Farious no wanze nubwo ukorora nubwo ukorago nuko noba nkoroye neza kuko ari gukorora neza ça je t'assure c'est pas parce que tu as le nom ngo izina ryawe niriniya cyane ngo ukora ikintu nabi ngo bro abantu basigaye bazi umuziki n'abafana barahuza umuziki mwiza barahuza ariko bikiye wemere yuko izwe sho ku influence positivement mu bikorwa by'umuririmbi je crois pas ni ibikorwa byivugira c'est pas ngo le nom kuko no munsi sishwa kuja ko ngo yayate ngo fe kubombagura ngo barabikunda no ariko reka dufatire ku ndirimbo niryo zina rigume ari rinini rigume ari izina nyene rihagaze nuko uba wakoze ibikorwa vyiza ariko imyaka ni myinshi guma witwa Big Fizzo izina riguma riri hejuru kuba ariko bari kubera wandika neza ga Big Fizzo kubera yuko nkora neza ni ibikorwa vyivugira kuko ndazi yuko iyo nari kuba nkora nabi iri zina ryari kuba ryarapoteke hari jambo kunda kuvuga cyane gato ninde muri vyo wageze kugutera ubwoba nta muntu personne muri carrière nta numwe kino sa ubu nta uhari hari jambo kunda kuvuga kandi n'ukuri kw'Imana nta numwe ntugeze fighting n'umurimvyi like mugongane yakuna muririmbyi numa ntera ubwoba nigeze nta numwe yigeze kuntera ubwoba nta numwe hari okay ntacho nta no gupambana sisi jewe nta uhari yani wewe namba moja paka ariko paka saba namba shoze Big music live ndamaze kumubona Big Fizzo turamaze guhurira ahantu icyo kintu ndakimushigikiye kuri music live nizere yuko nyamara barimvye maze oya kuri music live nivuga yuko kidumwa nsumwe amaso muyana niwe ndabira ko niwe ubona ego avuze music live ngo kuvuga ngo ari umurimvyi ngo antera ubwoba akuna vraiment ntawe ari jambo akunda kuvuga Big Fizzo uravuga uti kuba uwa mbere gushikara hejuru biroroshe ariko kuhaguma biragoye muhivuze ko icyo kintu shaka tumese wani yesi strategy wakoresheje yatumye uvuga uti jewe kabisa jewe nzagenje kuri maintenance zagenye kuri najanye ibikorwa byiza bro none hari abantu basohora ibiririmbo ugasanga yasohoye indirimbo dans je sais pas dans deux mois gasohora indirimbo nkazibiri mbwa uzikakwita ntumenye yuko yanasohora indirimbo barahari kandi benshi ariko bivuze iki kuri Big Fizzo gushika ino saha kuba ari umuririmbyi akomeye atanyiganyizwa nga muri industry ya +257 Imana kuri Big Fizzo Imana kuri carrière ya Big Fizzo ariko niyo Imana kuri Big Fizzo wenyine gusa cyo ndumva kuko niyo yenda byanse baragerageje byaranze nuko Imana ntiri kuri jewe mugabo usanga kwizera kuratandukanye 2022 kwizera kwiwanje no kwizera kwabo bandi kuratandukanye 2022 so ihangama gusa ni hangama nyene gusa 2022 nibwo ari zo mwaka ariko aba artiste w'umwaka hafi nk'ahantu hatatu hose muri platform show music award muri agence award na agence ya Cedric ariko sasa biransika jero umego shaka umbuye bati nanje mpumuza manu zema ayo machesi nanje erega n'abantu bagucagura bro akandi bose ibikorwa byawe wakoze basaza ka 2022 ikibazo ufite sikindi uramaze imyaka itari mike muri game mbega uzokukuruka ryari microphone yanoze imeze neza ga boss ya imeze bon yege uzokukuruka ryari ga Big Fizzo ibyo bifuzo byawe nico cyifuzo cawe no mbega bashika muri byo gakukuruka oya nico cyifuzo kiwawe macane nico yifuza jende mu MC nivyo sibyo oya uri mu MC ndi muririmbyi so nico yifuza nivyo bifuzo byawe
si ibyifuzo byanje ko nanje nzokukuruka oya reka kumbaza ico kibazo rero niba atari ibyifuzo byawe ariko no gukukuruka bibaho bivanye n'imyaka canke amagara ivyo onye bitarimo atari ama facteur ashobora ko influence yuko Big Fizzo ashobora gukukuruka bro muririmbyi reka ndaguhe karorero mwijuru nta mupira bakina yeah mwijuru nta babaji bahari yes sir mwijuru hari abantu baririmba nta kanumva ego barahimbaza bagatazira Imana hariya mwijuru bizigure ko muririmbyi dakukuruka merci beaucoup thank you nuko bimeze kuri Mugani Desire ariko mbego dutanga umurongo wa telefone Big Fizzo abantu benshi muri album yiwawe barabonye remix y'umudodo ariko muri Harmonize ariko bavuze yuko impact y'indirimbo yabaye ntoyi cyane par rapport yuko expecting mbega kuri Big Fizzo niko nawe nyene yabibonye kubera ko wahisemo korana nawe remix utateguye indirimbo shasha kubera yarayikunze ije ndirimbo niwe yayikunze yeah okay ariko kandi uvuze ngo impact moi je pense impact he ni yigeze isakuza cyane nkuko abantu bari bavyiteze kuri ma platform yarasakuje et c'est là ma platform ko niho winjiriza amafaranga ma platform yarasakuje izeshaka kanoti ariyo mpamvu nyine kanoti kuko n'indirimbo ziri mu ndirimbo hariyo igiya Melanin shout out to Melanin boy yaramaye hit igiya Melanin umudodo remix nijya yanuze twakoranye na Christian B nizo ndirimbo ku ma platform zinjije amafaranga menshi shout out to Christian B also yeah nuko bimeze ni Mugani Desire turaza kubana umurongo wa telefone tubwiye ibibazo ni byinshi nitwobivamo ariko reka namwe tubaye kunturire kugira ari anyamshe kumubaza ibibazo ibi nabiriya arahari kurashoka kubumviriza no kubishura ni 375 kubunywa ku murongo wa telefone irabafamala Aldo bite ni sawa tuvugana nande twakwiye ari he Dayishimiri cyo ikarusi hari ikarusi Big Fizzo ariko arakumva bwiye cyose Big Fizzo mu ndamukirize ndabaramutsa nanje ego Big Fizzo turagukunda cyane ku ndirimbo yawe nkunda munyana wirureke kumaramara wirureke kwiriza yoho wishwe n'impundu murakoze savwe muri mpore ngo muri impore ego turi impore turashima Imana n'ukuri pe turadora natwe turi impore ino ikarusi kandi turagukunda ku ndirimbo zawe zose murakoze cyane basha vuba nzobaha ibindi bikorwa bishasha mugume muryoherwa ego yes I we nawe no munsi wazindukanya kangare ni kubera nakiriye Mugani Desire wakiriye basi ego cyane reka tubashimire mutaza mu muziki ego kabisa ngo umusitari ngo w'abasitari niko nabonye muri commentaire kuta ngo umusitari w'abasitari n'umutari w'abasitari kweri turamwemera mu ndirimbo nyinshi nka konzi ya kiko rimba gatoya twumvirize rimba konzi ya kiko twumvirize gatoya gusa Vyanse. Reka tugushimire ndetse n'umurongo wa telefone ku bandi banywanyi 395 umunywanyi ku murongo wa telefone turamwakira 075 here we go now hello Senzeni bantu boy hangama Romeo sai Sa meze neza Turashimye natwe turashima Imana Nacho ga muri nzonje zigitsuna semura murayirese wamuzani iki ahubwo nje gutora Makuru sisi serika tutani n'izindi ewe nawe arahari nashitse vrema nashitse kabisa reka tugushimire Romeo
Thank you. 1995 075 Mugani Désiré Alahari Big Fizzo Maigre mais pesant. Il va faire mal. Allô, radio IREBE FM. IREBE FM hejuru. IREBE FM mu bicu. IREBE FM mu kirere. Ndakunda kumviriza isamirizi IREBE FM. Yasamiriza Nyarudende. Yasamiriza ivuga izindi samirizi zitayumviriza ibindi bizima. Yasamiriza iriko bane badatana mu ndagano. Babikora neza. Bari mu kiganiro ingabirano yanje mwiriwe neza cyangwa mwaramutse nawe kende nziza. Mwiriwe neza cyane sisi kid. Hapo tayari. Okay. Yo. Wagize neza kutuzanira Mr. Superman. Let me be a Superman. Mwagize neza mumumbwirire umutumire. Ndakumva. Big Fizzo. Ego. Bwana kuva n'umwana. Ndagukunda gushika ubu nakuze. Narakunze indirimbo yawe. Soso yiduse soso sigurumwe soso ukafatuko wishakiye ukamenga misigeze kandi sisi kandi mugeso yakubaye ko bani hanze ni hatari nisibintu no masomo Polesa naam Vrema uraberewe hama nikaze ni karibu mu gihugu cyacu cy'amata n'ubuki wikora neza wibereye mu mahanga vrema ndagufana ndanagukunda vrema ndakunze n'ingene wambaye visa vatsa. Merci beaucoup Imana gire kuko umfana bashigoye kuramba kuko uzokumvize n'izindi ndirimbo tugeze nka zo muri septembre kabisa uri hit kabisa mu gihugu cyacu babiri nkawe ntawo ndabona naragenza hama usige undirimbe ya ndirimbo baje amahanga ni umwana arira nyina ndakumva kukuri maraso no kumutima my baby umeze nka tatuwaje ku mubiri wanje ndayikabakaba ko maze nkakubona nakumva bikanyibutsa umunsi wa mbere tunywa kabisa ubawe urashoboye vrema kabisa tuzoguma inyuma yawe nk'abakunzi indirimbo zabigize umwuga n'abambasadrisi turarindiranye ibikorwa byawe ibindi bishasha kugira tubisabe ku maradiyo atandukanye ugire weekend nziza ugire naho ubawe baba caca n'agahindukira. Asante sana. IREBE FM